Iki kiganiro ngikoze ku itariki 14 z'ukwa mbere mu mwaka wa 2026. Ni ukuvuga ko hari kubura umunsi umwe gusa cyangwa se amasaha make ngo amatora muri Uganda atangire. Ni amatora y'umukuru w'igihugu ndetse n'abagize inteko nshinga amategeko imitwe yombi. Ariko ikiri kuvugisha benshi ni amatora y'umukuru w'igihugu kuko ariyo ari mwihangana ridasanzwe hagati y'uwitwa Robert Kyagulanyi ndetse na perezida wari uriho usanzwe J.K Museven. Ni J.K Museven uri kwiyamamariza manda ya 7. Uyu nguyu yayoboye Uganda kuva mu 1986 nyuma yo guhirika ubutegetsi bwitwaga Milton Obote. Nyuma y'imirwano yamuhuje na Milton Obote yamaze imyaka irenga 5. Ubwo Museveni yajyaga ku butegetsi, uyu bari guhangana mu matora ubu ngubu Robert Kyagulanyi cyangwa se Bobi Wine yari afite imyaka igera kuri 4 gusa. Ni ukuvuga ko imyaka afite ari hafi kimwe cya kabiri cy'imyaka ya Perezida J.K Museven. Kampeni zo kwiyamamaza kw'aba bagabo bombi twarazibonye, ahagiye hagaragaramo ibintu bitameze neza. Uyu nguyu Robert Kyagulanyi yagiye avuga ko bamubangamiye mu bikorwa bye byo kwiyamamaza, aho bagiye babarasa amatiya gazi cyangwa se ibyuka biryana mu maso. Ariko J.K Museven akaba ashinze uyu mugabo kuba ari umwe mu bantu bateza akavuyo mu gihugu. Ni umugabo Robert Kyagulanyi wabayeho n'umuhanzi ufite izina rikomeye mu Bugande kandi ukunzwe n'urubyiruko cyane cyane. Ni umugabo wize amategeko muri kaminuza zitandukanye. Abahanga mu bya politike cyane cyane ya Afurika ndetse n'uburasirazuba bwa Afurika bavuga ko hatabayeho kwitonda kwa Museveni, uyu musore cyangwa se uyu mugabo Robert Kyagulanyi ashobora gutwara aya matora. Ni umugabo wagaragaje kera ko afite inyota yo kuyobora Uganda kandi abishoboye kandi abifitiye ubushobozi. Yakunze kunenga Museveni n'imiyoborere ye, avuga ko Museveni yafavorije ikintu bita ruswa, igitugu ndetse n'ibindi. Ni kenshi hagaragaye imyigaragambyo mu Bugande, akenshi yari iyobowe na Bobi Wine mu gihe batishimiraga ibitagenze neza. Ni umugabo benshi bavuga ko ashobora kuba yarafunzwe inshuro zirenga 15 cyaba mu Bugande azira ibikorwa bya politike ndetse no gushinzwa ibyaha bitandukanye. Aya matora azaba kuri tariki 15 z'ukwa mbere uyu mwaka. Ni amatora abantu bavuga ko ari ubwa mbere mu Bugande hagiye kuba amatora ahanganishije cyangwa se arimwe abantu bahanganye kuri urwo rwego. Ni amatora azahuza abakandida barenga 8 baturutse mu mashyaka agiye atandukanye. Ariko amashyaka yibanzweho cyane abenshi bakunze kureba ni ishyaka J.K Museven aturukamo, NRM. Tukongera tukareba ishyaka bahatanye cyane cyane ryitwa NUP ari ryo Robert Kyagulanyi aturukamo. Ariko nubwo aya matora agiye kuba ku mugoroba wa tariki 16, humvikanye inkuru idasanzwe aho leta ya Uganda yatangaje ko yategetse ko interineti yo mu gihugu ikurwaho. Interineti irabivuyeho kugeza umunsi leta izongera gutangira andi mabwiriza yo kuyisubizaho. Ibi ni ibintu abantu benshi batishimiye, cyane cyane nk'indorerezi ari iz'umuryango mpuzamahanga cyangwa se n'abo mu baturanyi hano mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Impuguke mu bya politike bakunze kuvuga ko iyo interineti ivanyweho gutya ariho habera ibintu byinshi bitandukanye birimo amabanga ashobora no kwiba amatora. Ibi ngibi twavuga ko Robert Kyagulanyi yagiye abivuga, mbese twavuga ko yari anabizi. Yakunze gusaba Elon Musk ko yazasubizaho interineti, ari nako atakambira Leta Zunze Ubumwe za Amerika azisaba kuzaza kwivanga mw'aya matora atazabamwo umuriganya nk'uko we yakunze kubigarukaho, ashinza
Perezida Yoweri Kaguta Museveni kuba ashobora kuziba amatora. Zimwe mu ndorerezi zizaba ziri muri aya matora twavugamo nk'izizaba ziturutse mu muryango wa Afurika yunze ubumwe African Union, ziyobewe n'uwitwa Jonathan Goodluck, zamaze kugera muri Uganda ubu tuvugana. Icyo zizaba zigamije ni ukureba imigendekere y'amatora nyuma zigakora raporo. Ikindi kandi twabamenyesha ni uko Perezida Museveni yatanze ikiruhuko cy'iminsi 2. Ubwo ni ukuva tariki 15 kugera kuri tariki 16 Mutarama. Iki kiruhuko icyo kigamije ni ukugira ngo abaturage babone umwanya wo kwitabira amatora. Aka kanya buri wese arategereje, abafite amatsiko ni menshi bo kumenya ngo ninde uregukana umwanya wa perezida. Abenshi bavuga ko aya matora ashobora gukurikirwa n'imvururu mu gihe Yoweri Kaguta Museveni yaba agikomeje kuyobora Uganda nyuma y'imyaka 40 yiyobora. Abandi bakavuga ko Uganda ikwiye amaraso mashya, ariho Robert Kyagulanyi yakayiyoboye nawe, ariko nabwo bakavuga ko Robert Kyagulanyi ashobora kuba yarapanze imyigaragambyo mu gihe yaba adatowe kuba umwanya wa perezida. Nshuti bakunzi, turasoje. Mwari kumwe na Shine, iyi ni The Shine TV Rwanda. Nkashimira abakoze subscribe kuri The Shine TV Rwanda, n'abatarayikora nkabashishikariza kuyikora. Ciao ciao.